Al-Khazini, Pondok Buduran takziah kami dengan ujian seberat ini. Kami rakyat se-Indonesia merasakan pedihnya luka, menyampaikan bela sungkawa. Bagai kiamat sore itu, runtuhnya gedung menderu debu, tubuh terkurung tertindih batu, berhari-hari meregang nyawa, ditemani lapar dahaga, diiringi tangis sang bunda. Tangis pecah bersahutan, pupus sudah harapan. Harus ikhlas walau sangat berat. Selamat jalan santri-santri hebat, kau pahlawan syahid akhirat. Sapareng uang tak ajar lengan, ya deeng matang kaketina, benih tangka-tangkeng tak kenal sakale, ing nurok tapekeng ancor ate. Santre seodi tersehateng, sewafat pagi syahid swarga. Ya Allah kustenyuun saksi aki, pengorbanan tarema aki, keluargana Papua taki. Ajunan kiai tepae yuji, tadu ke ateng abayang aki, saper ajunan nanggung satejena, banyak keelangan pesantrenan. Mungkin tak sukses ngecor bangunan, tapi ajunan sukses ngecor iman. Iman santri sekuat, senajannya beampon sakarat, sampai sekepakun as-salat. Allahumma rzuqna syahadah, urzuqna syahadatan fi sabilik, waj'al mauti fi baladi rasulik.